PIZINGNI September ni kwa Matthew alian som le guk anel som le thumpan som le kwa kapol pi kalam dingi Matthew alian som le guk anel som le giat Jesu sunga SUAK ba sulra tui phum biak in pi main kang tumi mei phel tele khosung mi ten del pa u a mei kwang adai hit chiangin vut le vai laka mei hulbang singlam te khat ding view viau a hi manin lamdang ki sate hi mei phel khatin mei kat pen a in pumbek khia singlam te kang sak zo lo chi changin ading swak pen pol pi hi chi hongphon na hilohiam chi pol pi chi pen khut to kilam in biakin hilowa si in kivoya athoki Chris singlam te I gom to khwale twal hi zo hi leitunga Jesu amlai pita kyanga leitung bo phwamin polpi lamdinga bangma in su se zo lo ding chi hi Jesu in mun khem pe upan thu te khang ton tunga a om ding mi pol khat a hi ding in kai to ding hi to mi polin haksat na len pi tuak dinga a hi zongina top na a nok zo ding hi amau te sunga pasian teng dinga amau pen kip swak ding hi twal sung pol pi te gam tang lowin amit ding to akibat hun biakin kisuk siat hun a hi keile leitung mun tom toma haksat na thuak thu pi te ading ilung himo hun chiangin Jesu nungta hi lam le pasian mi te nok zo na tha peden chi ilung ngai ding hi ei pen tu ni donga ama lam to pol pisunga ki helte hi eite to ama hongom khomi asing lam te ding swak hi thu pi mi te bangchidanin nadin pi thei ding hiam lungdam na thu tang ko chi pen pol pi adinga pasian gel na to bang chiki me mat hiam pasiano mun khem pe wa om na mi te thahat sakin pilna gwanin hoin la nang tunga hongchi tak suak zo nang hu ta in amen